Lijep pozdrav, dobrodošli u Pro Tipster. Za četvrtak sam pripremio analizu polufinala Europske lige i to za utakmicu između Olympique Marseillea i Red Bull Salzburga. Da, istog dana na rasporedu je mnogo jača utakmica između Arsenala i Atletika iz Madrida, dvije ekipe za koje mnogi govore da će osvojiti ovo natjecanje, no to su jače ekipe i tamo mi je bilo nekako mnogo teže izabrati neku kvalitetnu okladu, dok sam ih za ovu utakmicu koja se igra na velodromu u Marseju našao nekoliko potencijalno jako dobrih. Samo sudjelovanje Marseja i Salzburga u ovoj fazi natjecanja veliko je iznenađenje. Pogotovo nakon četvrtfinala prvih utakmica koje su jedni i drugi izgubili. Marseille je još imao šanse, on je bio igrao protiv drugog Red Bulla, onog iz Leipziga, izgubio na gostovanju 1:0, ali je odmah na početku bio primio gol u uzvratu na domaćem terenu. Ali tada smo vidjeli, po meni, jednu od najzanimljivijih utakmica ove sezonske Europske lige i ne samo te lige. Ja sam stvarno uživao u toj utakmici, već dugo nisam gledao neku tako zanimljivu utakmicu. Da, bilo je tu jako puno pogrešaka, sigurno oni nogometni puritanci nisu bili oduševljeni, ali svi neutralni promatrači, uključujući i mene, stvarno su mogli uživati u lijepim golovima i lijepim potezima i atraktivnom nogometu. Što se tiče Salzburga, oni su u četvrtfinalu naletili na Lazio koji ih je u prvom susretu u Rimu sa 4:2 svladao, ali uzvratu veliko iznenađenje 4:1 za austrijsku ekipu i plasman u polufinale. Nešto čemu se malo tko mogao nadati kada je ova ekipa na početku sezone izletila iz kvalifikacija za Ligu prvaka protiv naše Rijeke. Obje momčadi trenutno su u jako dobroj formi i u nacionalnim prvenstvima. Nakon ovog prolaska u Europi, Marseille je sa 3:2 slavio na gostovanju kod Troyea. Poslije toga za vikend je Lille razbio sa 5:1. Marseille je trenutno četvrti u ligi, ali je u odličnoj formi i za drugim Monakom zaostaje samo 1 bod, dok je sa Lyonom bodovno poravnat. Što znači da ima realne šanse da izbori jedno od prva 3 mjesta koja bi ga odvela u Ligu prvaka, što je dakako ovo sezonski cilj. Što se tiče Salzburga, njih ne možemo suditi prema utakmicama u Austriji, oni su tamo mnogo jači, praktički su već osigurali naslov prvaka, za vikend su rutinski sa 3:1 slavili protiv Altaha. Veliki plus je za goste što im se u kadar vraća Samaseku, igrač koji zbog kartona nije igrao protiv Lazija. Danas se on vraća, tako da oni nemaju apsolutno nikakvih problema s izostancima. Što se tiče Marseja, Sakai se ozlijedio u prošloj prvenstvenoj utakmici, tako da je on za danas izgubljen, a već od ranije nema vratara Steva Mandande. Nekoliko je vrlo zanimljivih oklada koje su mi upale u oko za ovu utakmicu. Najprije zapravo mi je za oko da je za velikog favorita proglašen Marseille, s čime se ne mogu složiti. Mislim, u redu mi je da na račun domaćeg terena i dobre forme oni jesu favoriti, no 1:62 nikako mi ne pije vodu i ja bih tu mnogo radije odabrao x2 na Salzburg za koeficijent preko 2, jer Salzburg je cijele sezone ja mislim da sam pročitao podatak od 22 gostovanja ukupno u sezoni, samo 2 puta su doživjeli poraz i uvjeren sam da mogu ostati neporaženi i u Marseju. Međutim, mnogo bolje oklade su mi ovdje na golove. Dvije su ove ekipe koje trenutno igraju stvarno u jako dobroj napadačkoj formi, zabijaju ko na tekućoj vrpci, tako da oni ziheraši mogu uzeti, oba daju gol za 1:59 ili više od 2,5 gola za 1:55, dok ću se ja čak možda odlučiti i na više od 3,5 gola, znači da ih bude najmanje 4 po koeficijentu 2:32. Znam da je ovo prva utakmica, da se obično kaže da u knockout fazi prve utakmice mogu biti nešto opreznije, ali ne znam, ovo su mi trenutno takve dvije ekipe gdje me golovi jednostavno moraju vući i gdje ih danas stvarno očekujem podosta. Evo, toliko od mene za danas, želim vam svima puno sreće i lijepo vas pozdravljam.